Arsenal Clarisse Mikel Arteta yavuze yuko Iran Timbe atahari kuri match y'ejo, yavuze ko Kai Havertz adahari, yavuze ko Martin Odegaard ari doubtful, ko yagize kuba ubabare, ndetse nari n'amakuru ikinyamakuru The Sun ndetse na The Telegraph cyavuze ko Arsenal yakuye umufizio muri Espagne ngo aze akore assessment ku bijyanye n'imvune bahora bahura nazo bagize muri uyu mwaka, ngo zidasobanutse, bavuga ko zidasobanutse. Umutoza Mikel Arteta yabimenyesheje directeur sportif witwa Edu apana Edu nako ubwo yabaye Andre Berta yabimenyesheje Andre Berta amubwira ko harimo ikibazo kitameze neza mu bijyanye n'imvune abakinnyi be bahura nazo, akavuga ko nta mvune ya fractile ya ACL bagize, imvune bahura nazo kabari miskile imitsi groin injury, ubwo ni imitsi nuno mutso hagati y'amaguru, hamstring bagize n'imyabuka yo gusa. Akavuga ko ibindi ngo namanoke ashobora gutuma umukinyamara ibyumweru bitatu hanze. Bahitamo rero ngo kushaka umufizio wo kubakorera assessment ayikorera abaganga, ayikorere n'abakinyi, arebe ikibazo cyaba kibitera. Umuzinyi wakerewe ariko ibi bintu byari kuba byarakozwe nko mu kwezi kwa mbere. So ngibyo nguko rero uko ni muri press conference Mikel Arteta yavuze ko ngo bafite inyota, ngo badatewe ubwoba cyangwa se ngo badatekereza cyane ku bijyanye n'imikino barimo bakina, yaba kuva kwa Atletico ko yavuye yo kuwa kane ku munsi w'ejo kuko barayeyo. Yavuze ko yahisemo kuruhura abakinyi kugira ngo batarangiza gukira ngo bahite bafata indege bagaruka. Yavuze ko bitoje ejo nimugoroba bakoze decrassage, avuga ko uyu munsi aribwo bitoje bazakina ku munsi w'ejo. So kuri Mikel Arteta udafite Iran Timbe, udafite Kai Havertz, Marco Silva we yavugaga ko ngo atewe ubwoba nuko ataza bazakina. Yavuze ati kuri Atletico hakinye Martinelli, Victor Keres na none Madueke imbere na Martin Odegaard. Yavuze ati maybe ushobora gutegura ko aribo bazakina ngasanga azakina Eze Trossard na Bukayo Saka. Ati mu by'ukuri ikipe yari improvinze bitandukanye nuko twahuye umwaka ushize. Ati n'umukino mbizi kuzatugora. So kuri Mikel Arteta nawe yavuze ko ntago baje kuri match ya Fulham baje kuruhuka. Yavuze ko izi match enye zisigaye bagomba kuzikina ari do or die. Bo bagiye gukina match ya 35 mu gihe City maze gukina imikino 33 ubwo iraza kwimanuka mu kibuga ku munsi wo kwa mbere. Urukomoje kuri Julian Timber biri kuvugwa ko ashobora kongerwa amasezerano mu ikipe ya Arsenal. Icyambere Fulham ni ikipe itagiyorera Arsenal. Match yeruka cyari igitego kimwe kuri kimwe. Kimwe ku buso. Yarayitsinze kimwe ku buso. Ahubwo match yari yaba mwaka ushize 2-1. Mwaka ushize Fulham yagiye match bari ba drawinze kimwe. So birakwereka ko nyine wabura Arsenal ifite attaque nziza, ufite iyo defense nziza. Equipe ya Fulham ni equipe hori middle class, ariko mu by'ukuri torere equipe ya Arsenal yanakomoje gokoko ku mukino baheruka gukina muri Champions League. Ngiye mbona ari resultat nziza ku ikipe ya Arsenal. Draw uri yawe ugomba gukina umukino uheruka ukawukinira mu rugo ari match decisive. Izi ni match zigomba kubafasha kwitegura iyo turi kuvuga. Izi ni match zigomba kubafasha gukomeza kugaragaza ubuseriye ku makosa bagiye bakora amwe namwe yatumye City bakuramo ikinyuranyo yabakuyemo. So ikindi bigeze hahandi iby'umutoza aba yaratoje Gera yarabitoje. Iyi mikino ibisigaye ngira ngo niyo abakinyi batakwitoza ukabereka uburyo
umukino ari ingenzi, amanota ari yakenewe ndi babivuga neza mentally. ko iyi bato Arsenal irimo na Man City ni psychological battle, hamwe umubiri ubunaniwe pe cyane rwose, abakinnyi barakoze mu maguru imikino ibaye myinshi bishoboka, kandi abahanga bose bakubwira ko umupira uhera mu bitekerezo, ni akazi kose. ibyo umukinnyi akora yemprimenta ku kirenge bihera mu mutwe we uko ameze. urebe match pari match nk'ubu ko bakunze umupira w'amaguru atangiye uvuga ngo manu dufashe action yacu ikomeze ibihari, kuko hari nka action nka Gabriel Magara isajyamo kenshi ari jye n'abafana b'ikipe ya Arsenal akavuga ati mana ubundi buriya ntangajo makora si action yonyine guhera ku muzamu. Arsenal ubwiza bwayo bwose bushingiye ku guhera kuri David Raya. Ngerega sinanaba no kuvuga ko kuva yavunika yagenda Julian Timber Arsenal defense yayo yabaye yatakaje umwimere wayo n'ibitego byinshi no bituruka. So iyi match rero ni match mu by'ukuri nge ntekereza ko ku ruhande rwa Arsenal baramutse bayitsinze navuga ngo pressure bayikuyeho bayisubize kwa City zakina kuwa mbere. Match yafoto ni match utapfa kwizera. Icya kabiri irabategura neza umukino wa Champions League afite ku munsi wo kuwa kabiri, kubera ko Arsenal tuvuga iramutse itakaje no match ya Fulham byazabakoroga mu mutwe ku mukino wa Atletico Madrid nubwo baba bari mu rugo. Impamvu ni iyi: utakaje match ya Fulham already no pressure wari ufite yikubye kabiri, kuko ni wizeye Champions League na Premier League. Noneho ubwo psychological abakinnyi baratangira kuvuga ngo ese none niba turi gutakaza na match ya Premier League tushizeho umutima wose ko bishoboka, aho Champions League Atletico yiramutse ije mu rugo ikagutanga igitego mu gice cya mbere, sezo yose ntiyabifundikira aho ngaho. Iyi ni match iri kurusho kubera ko Arsenal iramutse yitsinze irakomereza muri wa mujyo wo gusa nkaho igenda igabanya igitutu mu minsi ya nyuma, kandi kuri turunwa zombi ebyiri, yaba shampiyona ndetse na Champions League. So nkavuga ni rero birasaba ko Mikel Arteta n'abasore be baba pose. Uno mwaka bagize ikibazo ari nacyo n'isi yose bakritikagaho, yegura mwiza muri defense nabyo byatakaye muri no minsi nyuma ya Premier League, ariko noneho ikagira ikibazo gikomeye muri creativity yayo, gushaka ibitego. Arsenal ubwiza bw'abakinnyi b'imbere bwaragabanutse kuko imikinire yayo yashingiraga kuri Martin Odegaard ukinisha cyane uruhande rw'imbere rwa Bukayo Saka utarabonetse cyane muri no sezo, ndetse na contribution ya Julian Timber ya Ben White muri la myaka Arsenal ari nziza itsinda ibitego byinshi, ubona ko igice cy'imbere ariho ikomeye cyane. Ariko ino sezo byaragabanutse ubwo umutoza ashingira cyane ko kubakira kuri defense, aribyo twagarukaga gusa. Navuga rero iyi ni match yo kwirurutse icyo gitutu cyose, kuko ubu ngubu ibi bintu bisa nkaho bituje, nta gitutu. City ni ihari, City na Paul Masoni ushobora kujya amahirwe yo gutsinda ugahita utereka amatandatu, City kwa mbere ikazajya gukina nayo iri kurwana uwo musozi wa tandatu. Niyo mpamvu Paul Masoni yavuze ngo Arsenal nitsinda Fulham izaba itwaye igikombe. Ntabwo bivuze ko uko City itazatsinda imikino yayo. We abasenguye ivugo yavuga ko ayo manota atandatu Arsenal izabishyizemo, nubwo City ifite imikino yo kujya gukina, ariko izaba iteretsemo igitutu yo kujya gukuramo amanota atandatu. Ntabwo izakina ishaka ibitego gusa, kujya gukuramo amanota atandatu kubera ko umeze nk'aho ufite ibirarane bibiri. Ibyo birarane bibiri byawe ari amakipe mugiye gukina, na amakipe asa nk'agoye. None reba no Arsenal akandi kantu ni imikino yose uzakinira irondera, imikino yose isigaye ni irondera. Iyo basigaranye yose ntabwo bazasohoka irondera, bashobora gusohoka irondera bageze finale bagiye Budapest. Nibwo bashobora gusohoka irondera. Ibyo rero Paul Mason yavuze bati niba ari ikipe yo kwatwara igikombe nitsinda match ya Fulham yishyize muri ya position nziza yo gushyira ku gitutu bahanganye mu buryo buri direct, kubera ko wowe ari amanota atandatu udafite undi amaze gushyiramo, nubwo ufite imikino mu biganza byawe, ariko nta garanti ko amanota atandatu uzayabona. Uri kumva icyo yavugaga? So rero Arsenal iri kiramutse idatsinze nk'uyu mukino byaba bisa nkaho no Man City yishyize mu munyenga kuvuga ngo reka dukora ibyo dukora byose amanota azavamo mu buryo bwo twakora duhanganye nawe yamaze gutakaza ubugenzuzi.
kuri Arsenal gutsinda ino match mbere gato nyuma nguce mu ijambo ako kantu waruvuze kiyo mikino Arsenal izakira izaguma irondere twibuke ko City yo noneho irimo yareclaiminga ya mikino izaza yegeranye myinshi hari aho izakina imikino 3 mu minsi 6 mu minsi 6 ruvuga ngo niyo mpamvu gutsinda umukino nkuko bisobanuraga hari pressure wongere kuri City ariko itazajya nicyo nakwita nka avantage ya pressure physique kuko of course izakora travels izagenda ari match zo gukina na Bournemouth hari ingi ya Everton izaba yasohotse nuvuga ngo yo nibura muri no final sprint Arsenal yanagiramo nako ka avantage ko kuvuga ngo izagera mu rugo iyo pressure physique nizo ngendo ntabwo bizaba bigihari si byinshi kwa adversaire wa City bahanganye yego urebye Paul Mason iyo mvugo y'abantu bashyasengwe nicyo bashingiragaho niyo pressure buteretse ku ikipe ya Man City nuko kuntu wawe kwiha igitutu cyo kuvuga ngo abantu duhanganye noneho hari ibyo bagomba gukora kugira ngo bagere kuri urwego ngemaze kugeraho ibyo birafasha twarayibonye akenshi uzana amakipe hanganye iyi kipe yakinnye imbere igatsinda akenshi uje nyuma bikunda kumugora uje nyuma biba akazi gakomeye cyane rero ko Arsenal nk'ejo ndirivura match nziza n'ikipe nekereza ko imwe mu nziza zabaye mu hagati no hagati ikipe ya Fulham shobora kuzuka yitsinda sawa ariko ni ikipe twabonye mu mikino itandukanye itanga akazi ni ikipe ifite abakinnyi beza n'umutoza twakomuje ubyo yatangaza bati wenda Arsenal shobora kuzangora kubera ko uyu munsi umenya ngo ni bande bari buze gukina ariko Fulham ni ikipe uyu mwaka yagiye igora ama ekipe atandukanye uretse ko Arsenal makipe isigaranye muri champion y'Abongereza iramutse yitwaye nkuko yitwaye muri Fazare byabisobanuye ko igikombe yagitwaye ko amakipe yose basigaranye nta nimwe igize batsinda muri match yose yari yatsinze ubwo ko Arsenal urebye hari zo avantage zihari uyu munsi utsinda match y'ejo utegura match ya Atletico nekereza ko bishobora kuba byagufasha kuri Hurian Timbe na Sire mukomojeho ejo shobora kutaboneka ariko abaganga batanze go ahead yakoze imyitozo kubagarutse we yari kumwe na staff bakora nta kibazo na mahitamo dushobora kuzamura kuri match ya Atletico Timbe dushobora kuzamubona akoreshwa kubera ko nabonye inkuru nyinshi zigenda zivuga ko ari tayari wabonye ko no kuri ya mukino wa Atletico kubanza Arteta yivugiye ko amaze kumera neza ariko kugiye kumujyana gakeya birafasha mbambona Timba ashobora ni byandi bya Arteta yo kwanga kuvuga shaka kumutunga ejo ko arahari kuri bench arayicaye oya buriya Nkeretse yavuze ngo ari gukora imyitozo nzareba uhita umenya ko ahari ariko yavuze ngo ntawe uhari kubera iyihe mpamvu Timbe yagize groin injury ya grade ya 2 ni hagati y'ibyumweru 3 nawe n'8 iyo birebye yavunitse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu sibyo no kuvuga ngo byibuze Timbe amaze hafi ibyumweru 6 byumweru byagoye Arsenal byumweru hafi 6 no kuvuga ngo byibuze kugira ngo azaze ni kuri match yo muri weekend ya bazabakina na West Ham bazabakire West Ham bazajya kwa West Ham London Stadium nibwo byibuze ushaka kumubona ariko kuri match ya Atletico ya retour wenda kayi birashoboka ariko Timbe simbibona Timbe kuri match Atletico ashaka kutakina ariko kuri bande touche reka dutegereze ahicaye kuri Marco Silva yavuze ko Rani Sesenyo adahari nyuma yo kubafasha gutsinda Aston Villa yavuze ko Alex Iwobi ntawe uhari yavuze ko Kevin uramuzi n'umuwinga nawe ntawe uhari Kenitete ntawe uhari yavuze ko ari abasore Kenitete we yagarutse mu myitozo ariko match ejo byaba biri vuba yavuze ko bifuza qualification y'imikino yo ku mugane Burayi bari close yavuze ko bazatanga ibyo bafite byose ku munsi wejo avuga ko Arsenal ari ikipe nziza mu Bwongereza ikipe itaratsindwa mu Burayi yavuze ko byari kubafasha iyo biza kuba ari Craven Cottage turi imbere y'abafana bacu atariko turabizi ko bari imbere y'abakunzi babo Fulham ni ikipe imaze imikino irenga 32 ya Premier League itarashobora kubona intsinzi y'Emirate historical dominance ikomeye cyane kuri izi mpande